onim se ye ka abibire mo ball bo ya na duru ba bi a minim se FIFA president eya omo share de ekoso e wa bibire mo because ye bebo ball e wa Africa ye bebo ball e wa Europe ye ball tournament ahodo ni ye yi man of the match ni ye de ya nwene bibi kama ni ye de ama na fe obeba abibire mo no na countries ni bi air league na fe obi a wa shake 2 goals e wo 5-0 a omo winning ye Abrante Hassan eye kajoki asem na meken ade we esie e wo Malawi na se ono enenya man of the match na man of the match na fe ye present achede de amano a ene se yakoche nkoko mienu na eja ye de ba kuma wa man of the match no ajo de na ye de ahye box ni na si wo no ya package ni kama e wo box ni mu na fe ye de ama sampa omode mo e konkan pa e wo enne match a e koso ntu kwa akukọ no so obekuno so obeye ne na dachi bia wo de aka asem se sa match a ugine mu esi akan no o she 2 goals e ma o na winning man of the match no na se no so etimi akoso nti wei ekoso e wo Malawi eno ne yebusa se ye na FIFA president ne mpanimfo ehwe eye football so especially CAF kra no wo mo ani ko enoma bi se ho